Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Видеону башынан түшүнүп калдыңар, кандай видео болушуну. Бүгүн биз Темир Там, Тыныке бааларыны билгени келдим, туугандар. Бул Шерматова көчөсү 126 адреси Темир Там. Ориентирибиз мына РП заправка турат. РП заправканын алдында бул жагы мына Мал базар жак. Түз кетсеңер Мал базар, онер эски Горгаз. Ошону алдында ушундай чоң бир кандай десе склад бар экен. Тыныке сатышат экен. Ошону жалаң бааларыны сиздерге билип өтүп кетсем, туугандар. Жакшы болчу, Кандай деп ойлойсуңор? Комментарийга жазып койгула. Сиздерден видеобузга калың лайк коюп койсоңор, каналга подписка кылып алгандар, каналыбызга подписка кылып койгула. Биз шундай сонун видеолорду эринбей келип силерге тартып кетелик, туугандар. Кани бисмиллахир-рахманир-рахим. Буну азыр бааларын сиздерге билип, жалаң көрсөтүп өтүп кетем, туугандар. Ассаламу алейкум аке. Алейкум ассалам, кандайсыңар? Жакшы, но бааларыны бир чекеден кандай тыныкелер бар сизде? Кандай производство болот, ошону бизге түшүндүрүп койсоңор подписчиктерге. Номер телефонуңарды акырга калтырып коем. Доставка боюнча да маалыматты берип коебуз акырында видеону. Биз азыр тыныкелерди көрсөтүң, кандай тыныкелер бар, кайсы жерде производствосу бул? Тыныке потолочныйдардан баштасак. Потолочныйдан баштайбыз, майыл ака. Но потолочный апшыкпай кете турган тыныкелер булар. Апшыккан тыныкеси бул жалаң. Ак тыныке. Булар мунун баасы 220 сомдон 370 сомго чейин. Ал квадратыбы, метрби? Погонный метр. Погонный метри 220 сомдон 350 сомго чейин. 370 сомго чейин сатылат экен, бул жалаң. Светиге карап, толщинасына карап. Кандай расцветкалары бар ака бунун сизде? Расцветкалар мына катар полный потолочный апшыккан. Мына потолочный катар экен, туугандар, жалаң. Цвет, сары цвет, ошо кирпич. Аны азыр мындай видеону тартып, мен жалаң цветтерин көрсөтүп өтүп кетем. Образецтер эми басылган. Жүрүң, ошо образецтерди көрсөтөбүз азыр. Кен баягы чоң рулондорун көрсөтөбүз. Образецтери бар экен, туугандар, мына бул жерде. Ошолорду азыр сиздерге тартып калтырып коем. Бул мына потолочный дегениңиз шубу? Потолочный. Ушул цвет, мебельный, камень, осман цвет ошондой. Мына туугандар, расцветкаларын көрсөңүз болот. Бул жакта жалаң мындай расцветкалар бар экен. Буну потолокко иштете турган тыныке. Муну тыныке фон деген эми бул. Мына азыркы модный болуп аткан шулар, Бундагы пагонометр менен кесип алып, усталар өзү. Сизде усталар барбы? Усталарым бар, усталар. Мына номер телефонда алынып калды. Бул сизде номер телефонда. Жок, бул тыныке фондуки. Бул усталардыкы. Бул усталар номери экен, туугандар. Кеттик, көрсөтүң, кандай дагы тыныкелериңиз бар. Бул апшыкалардыки болду, эми неменеки? Мисалы үчүн заборга, навеске. Мындай караң, мына заборго коюлган экен, сонун кылыпчы үйгө. Дуалга, Мына крышаны волналары. Бул крышаныкы? Тамдыкы. Волнасы ар кандай болобу? Мелкий волна, средний волна, бул евро волна деп коет, ташкентский волна. Чоң волна, чукур волна. Чукур волна. Анан кийин черепица бар мындай. Черепица волна бул. Черепицанын эки түрү бар волнасынын. Бул адамантар деп коет мунун атын. Ананда мантарей деген, крыша деген. Мына крышадагы азырында акыл жакын көрсөтүп коем, мына. Бул мантарей дедиңиз, Мантарей экен бул аты. Бул адамант экен аты. Бул тыныке волнасыны көрсөттүк сиздерге. Бул волнаны өзүңөр басып бересиңер. Өзүңүз басып бересиңер. Тыныкени таандаса, любой тыныке волна басылып берет. Волналарды көрдүңүз, басылышы баасы барбы буну? Тыныкеден отдельно. Матовый тыныкелер, китайскилер. Матовый китайскилер 340 сомдон баштанып 490 сомго чейин. Матовый тыныкелер, китайскилер. Анан российскилери бар. Российскилери 550 сомдон 650 сомго чейин российскилер. Российский тыныке 550ден 650ге чейин, Анан ашкамын сүйлөшөт. Эми кеми бар? Даниярдан көрдүм деп келсеңер, дагы кемейтип берет бул ака. Бул кайерде тыныкеси ака, матовый? Бул Казакстандык, Глянцевый. Глянцевый. Глянц баасы канча сом түнкен? Метр. 600 сом. 1 метр квадраты 600 сом. 1 метр квадраты 600 сом, толщинасы 0,45. 0,45 ке. Обязательно мына ака. 0,45, 1,25 российский. Бул Россияныкы, матовый тынке.
Qancha so'm aka basi? 650 so'm. 1 metr kvadrat. 650 so'm. Talshinasi qancha bo'ladi dedingizmi? 4,5 bo'ladi ekan buning talshinasi. Yaxshi, berki tunikalarga o'taylik. Ko'rsating o'shani rulonlari men. Dastavqanglar bor ekan o'zinglar, mashinanga bor. Hozir bu yoqda mana rasvetkalarni ko'rsatayin. Bu bayog'i patolochniy degan tinikalarda rasvetkalari tug'anlar. Bu patolochniy qaysi yerdagi производствоsi? Kitay, основной, ya? Kitaydiki ekan bu. Kitay, Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya. Kitay, Rossiya, Qozog'iston, Belorussiyaning производствоsi bor, ha? Yaxshi ekan aka. Bu hozir buni O'zbekistonniki bormi? Buni обычный tinika. Rossiyskiy tinika. Bu qanchadan metri, pogona metri? Talshina 4,5lik. 4,5 talshina. Basi qancha bo'ladi buni? Bular 450 so'm. 450 so'mdan ne metri? Yaxshi ekan aka. Dag'im neleringiz bor, ko'rsatayring menga. Mana tinikalarni tartib, jalan ko'rsatib o'tib ketaman tug'anlar sizlarga. Rasvetkalarni ko'rib o'tasizlar. Mana kitayskilar, ha? Kitayskiy ma'qul. Buning talshinasi qancha bo'ladi aka? 3 ekan talshinasi. Basi qancha so'm? Basi 420 so'm. 420 so'm ekan tug'anlar. Yaxshi. No aparat, baya valna qila turgan aparat shu. Ha, shu aparatning o'zida tug'anlar. Sizlarga любой razmerda chiqarib beradi, turadi. Bunday maksimalniy длинасы qancha bo'ladi aka buni tortganda? Ketaveradi, maksimalniy. Yo'q deng, ограничение yo'q o'zi. Buni rulonda qancha metr bo'ladi? Rulonda har turda 1000, 2000, 3000. Oho, o'shaga baya sizda bunday uzunasi shuncha degan yo'q. El qancha qalasa o'shancha uzun qilib berasiz. Ha, bo'ldi. Qancha ko'tarib ketsangiz o'sha длинада sizlarga bosib berayotgan bu yerda. Mana tug'anlar, hozir ko'rsatib o'tib ketayin ish bo'layotgan yerini. Mana. Mana tinikani, mana shuga o'tkazayotgan, mana. Bu yerda valmasi bosilayotgan tug'anlar. Mana ko'ratasizlar, уже bu yoqqa ketganda, mana valma olib, bu yoqdan готовый bunday chiqatgan tug'anlarni. O'shanday bo'ladi tug'anlar. Любой tinikani olasizlar, qolagan gulinglarni bostirib, olib ketsanglar bo'ladigan bu jalan. O'shantib aka sizda hozir patolochniy bor. Tinika. Ova. Bunday dualga bor. Stenli bor. Krishaniki bor. Chirpitsalar bor. 2-3 turi bor chirpitsani. O'shanday tug'anlar mana. Bu dastavka bo'yicha qanday ish qilib o'tasizlar aka? Dastavka zakazga qarab, ko'ra, tinka olsa ko'ncha o'zingiz dastavka qilib berasiz. Atak dastavka bor. Mashinalardan ustida mana. O'zining mashinasi bor ekan tug'anlar. Dastavkani söylesanglar, o'sha kelishingizga qarab o'zlari dastavka ham qilib beradigan bolalar tug'anlar. Emi bunu jalan informatsiyani qoldirdim tug'anlar sizlarga. Hozir nomer telefonlarini olam. Videoni ostiga nomer telefonini zakaz bo'yicha deb nomer telefonini qoldirib qo'yim. Tinikani eng arzoni, eng sapatlisi Jalolobod bo'yicha shul yerda sotiladi deb turib atayin keldim. Meni o'zim avtoritetim arzon baho izlaydi degan. Shuken tug'anlar, baholari arzon. Qanday tinika kerak bo'lsa chalib WhatsApp'ga жазып, Telegram WhatsApp'lari bor. So'rab, rasvetkalarini bilib, o'zinglar bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Aka, nomer telefoningizni ayting. Bu рабочий 550 83 00 28. 553 80 550 ha 550 83 00 28 nomerni qoldirib qo'yim videoni oxirinda. Video uzoqqan bo'lsa, adag'i bir nomer qo'shib qo'yaylik. Ayting. 559 559 56 10 79. 56 10 79 ha. Eko nomerni qoldirib qo'yaman men videoni ostiga. Video yoqqan bo'lsa tug'anlar, like knopkani ayamay bosib qo'yinglar. Kanalga qatnalganlar, kanalimizga qatnalib qo'yinglar tug'anlar. Sizlarga shunday sonun ma'lumotlarni inshaalloh qoldirib ketishga harakat qilamiz tug'anlar.